Reka twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeza kugenda mukurikirana amakuru ku Inkuru Mpamo TV. Umunsi turi ku wa kane itariki ni 6 ukwezi n'ukwa 11 na amakuru yo muri iki gitondo akomeza kwibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, diplomasi, politike n'umutekano. Turaza kunyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuze kujya no mu gihugu cya Tanzania. Duhereye muri Kongo rero ingingo tugiye kuganiraho nuko ingabo z'u Burundi hariya muri Kongo zikomeje guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho byifashe gute, ihangana nanone hagati y'izi ngabo z'abarundi n'abanyamulenge rirakomeje. Aya makuru ndaje nyakugezeho, ariko turaza kujya kuri kese nanone ya General Masunzu. Ubu ngubu ibintu birarushaho kugenda biramukomerana gute. Ku rundi ruhande amakuru wari kwerekana ko President Tshisekedi we yamajije gutegura uburyo azaguma ku butegetsi ndetse yitwaje ino ntambara. Ese biraza kumukundira? Kuri inshuro umwe mu bayobozi bo mu ishyaka UDPS afite icyo yabivuzeho, ndetse rwose akurira inzira abanyekongo ku murima yuko nibiba ngombwa Tshisekedi azakomeza kuyobora Kongo nubwo byagera muri 2028 manda irangiye, ariko ukabona ko abihuza n'intambara Tshisekedi ahanganyemo na M23. Tshisekedi rero araguma ku butegetsi gute na manda irangiye 2028? Araguma ku butegetsi gute biturutse ku ntambara ahanganyemo na M23? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. Iduha muri Qatar ho harakomeza kuzamuka umwuka w'umukara, kuko amakuru yerekana ko abanyamerika na Qatar bari guhatiriza Kinshasa na Alliance Fleuve Congo gusinya amasezerano muri iki cyumweru. Nyamara abantu bo muri Alliance Fleuve Congo bamwe bo kugeza ubu ntibari kubyumva. Kuzihe mpamvu? Ndaje nguhe fact nkwereke aho Alliance Fleuve Congo ihagaze ku kigendanye no gusinyana amasezerano na Kinshasa muri iki cyumweru. Ese ubundi biraza gushoboka? Nandi makuru rero akomeza kuvugwa muri Tanzania. Tanzania ho harakomeza kuza ndi makuru mashya rwose, naho turaza kuhagera n'ayandi agiye atandukanye akomeza kuvugwa ku mirongo y'urugamba. Tugarutse gato muri Kongo nuko M23 natwe irwaneho ubu noneho bari gutegura ibitero simusiga byo kwirukana ingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo FDLR kwiriya axe ya Fizi muri turiya duce twegereye Minembwe. Kubera iki rero? Ni igiki kiri kubigaragaza? Abarundi FARDC Wazalendo bo bahagaze gute? Ayo ni amakuru y'imirwano turi buze kujyamo, ariko mbere yuko tuyarambura reka tubanze dutumikire gato abadutumye na amasegonda make, ubundi dute tuza tuyarambura. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya, gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa? Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri? Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega systeme uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na systeme baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora wijijinganya, ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kubijyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura systeme yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 0785 03 0772. Aya makuru rero mbere yuko tujya mu makuru y'imirwano ndetse tujya no mu makuru ari kuvugwa muri Tanzania, reka tubanze duhere kuri iyi kese aho President Tshisekedi ngafite umugambi wo kuguma ku butegetsi, dore ko manda izarangira 2028. Ariko nyamara Tshisekedi ngo hari uburyo we ari kubipanga n'abandi bantu bo mu ishyaka UDPS riri ku butegetsi, cyo kimwe na n'impuzamashyaka yabo izwi nka
impuzamashyaka yabo izwi nka Union Sacrée, bo bamaje gupanga uburyo Tshisekedi azaguma ku butegetsi kabone n'ubwo manda ye yarangira, ndetse rwose bakabihuza n'impamvu ngo z'iyi ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23. Ibi byakunze kuvugwa mu gihe cyatambutse, ariko kuri iyi nshuro noneho bamwe mu bayobozi bo mu isaka UDPS rya Tshisekedi bo bamajije kubishira ku karubanda. Uyu bamwita Christian Ngalula, niwe wagize icyo avuga niba Tshisekedi azaguma ku butegetsi 2028 agakomeza, cyangwa se mu gihe manda ye yabirangiye 2028 agakomeza, cyangwa se niba zemera gutanga imihoho nkuko Kabila yayitanze nawe akava ku butegetsi hakajyaho abana. Uko rero uyu mugabo bivuga bamwita Christian Ngalula, umugabo ukomeye cyane mu isaka UDPS, akaba n'umwe mu bayobozi, yavuze ngo ntago President Tshisekedi azigera ava ku butegetsi igihe cyose amahoro n'umutekano ataragaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Yongeraho yuko President Tshisekedi atazava ku butegetsi igihe abarwanyi ba M23 bakigenzura Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Izo nizo mpamvu yatanze. Ati rero icyo gihe cyose mu gihe bitaragenda gutyo Tshisekedi 2028 ubwo manda izabirangiye rwose ashobora kuzakomeza kuyobora Kongo, kandi abanyekongo mukwiye kuba mubyitegura munabimenya. Niko yabyitangarije, kandi n'umuntu ukomeye mu isaka UDPS. Yavuze ngo twe ntago dufite ubwoba bw'amatora nka UDPS, wenda tuvuge ngo Tshisekedi navaho UDPS ntizabona n'undi muntu wihagararira watsinda amatora nk'uko Tshisekedi byagenze. Ati ntago dufite ubwoba bw'amatora kuba twahangana n'abandi, ngahubwo ngo icyo dukeneye nuko hadashobora kuzongera kubaho amatora ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo bikigenzurwa na M23 hakirimo intambara. Ati kuri iyi nshuro ejo bundi byarabaye 2023 Tshisekedi bamutoye, intambara irimbanyije rwose, abarwanyi b'intare za Sarangwe bakomeza gufata ibice muri Masisi, muri Rucuru, Nyiragongo, baranagose umujyi wa Goma. Amatora yarabaye, ariko ntago yigeze aba muri territoire ya Masisi na territoire ya Rucuru kubera imirwano yari iri kuhabera. Ubu ngubu rero uyu mugabo witwa Christian Ngalula we yavuze ati kuri iyi nshuro noneho nibigera 2028 imirwano ikirimo M23 natwe Rwanda hariho bakigenzura ibyo bice byo mu burasirazuba, ati nta matora azabaho, President Tshisekedi azakomeza ayobore kugeza ubwo azarangiza icyo kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Hano rero abakurikiranira hafi aya makuru ndetse bakurikiranira hafi gahunda z'isaka UDPS n'iza Tshisekedi n'irya Tshisekedi baravuga ko bari kwitwaza iyi ntambara, cyangwa se babonye ko iyi ntambara bagomba kuyihindura iturufu kugira barebe ko Tshisekedi yakomeza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo ni nayo mpamvu Tshisekedi agorana cyane mu biganiro kugira ngo intambara ikomeze ndetse irusheho gukumara igihe kirekire, noneho bizagera 2028 akiri ku butegetsi, ndetse yiyongeza ikindi gihe kuko azaba yerekana ko igihugu kiri mu bihe bibi, kandi hari igice kinini cy'igihugu ngo gifitwe n'abarwanyi. Tshisekedi avuga ko ngo bashigikiwe n'u Rwanda rwo rutabyemera. Hano rero murumva ko ari amayeri menshi cyane, ariko uyu mugabo witwa Christian Ngalula we yamajije kubitangaza. Ese bizamukundira Tshisekedi? Biragoye cyane ko byamukundira, kuko abanyekongo bwabo sinzi ko babimwemerera. Mwabonye ko na Kabila yashatse kubigerageza bikanga. Ku rundi ruhande Alliance Fleuve Congo M23 natwe Rwanda bavuga ko bazarwana kugeza ubwo Tshisekedi avuye ku butegetsi, igihe cyose azaba adashaka kumvikana nabo Idoha muri Qatar. Niko makuru rero ahagaze. Ariko noneho narivuze Idoha muri Qatar, ubwo mukanya tugiye kujya no ku mirongo y'urugamba. Idoha muri Qatar ibintu birarushaho kugenda bikomera, kuko amakuru yerekana ko ubwumvikane buri kugenda gake. Nyamara mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bo bifuza ko Alliance Fleuve Congo na Kinshasa bashira umukono ku masezerano muri iki cyumweru turimo. Ubu turi ku wa 4, ubu twavuga ko hasigaye iminsi 3 biraza gukunda, ariko ahantu biri gupfira nihe? Ingingo Kinshasa yazanye Alliance Fleuve Congo ntiri kuzikozwa kugeza ubu, arizo zo kuva mu bice, noneho ibyo bice bigasubira mu bugenzuzi bwa leta. Alliance Fleuve Congo ntibikozwa, ariko hari nizo Kinshasa idakozwa za Alliance Fleuve Congo. Nakunze kugenda mibabwira kugeza kuri uyu wa 4 rero, amakuru aturuka Idoha muri Qatar avuga ko impande zombi ziri kugorana, kumvikana biri kwanga, ariko ku rundi ruhande abanyamerika na Qatar ati mwebwe musinye tu. Ubu rero amakuru ari gutangazwa n'ikinyamakuru RFI. Hari umwe mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo waganiye n'ikinyamakuru RFI, noneho baramubaza ati se mwiteguye gusinya amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa? Ati rwose nibyo twanayasinya kuko dushaka amahoro. Ati ariko se turasinyira iki?
bigaragara ko we yerekanaga ko kugeza ubu yerekanaga ko kugeza ubwo bakiri Doha muri Katari batarabasha kumvikana na Kinshasa ku bigendanye n'ingingo basetinze. Hati se kumbaza ati nibyo rwose ndanabyemera, twebwe nka Alliance Fleuve Congo turifuza rwose amahoro, atari ko se dusinya iki? Turasinya iki bisobanuye ko ntacyo barumvikanaho basinyira. Ubwo Kinshasa irakinangiye na Alliance Fleuve Congo irakinangiye. Ni nayo mpamvu yamweretse ati twiteguye gusinya, ariko se kugeza ubu turasinya iki? Niko kuvuga ati kugeza ubu nta kintu turumvikanaho, nubwo bari kudushiraho igitutu ngo dusinye, turasinya ibyo tutarumvikanaho. Hano rero ukabona ko ibintu bikomeza kugorana cyane, dore ko Kinshasa yo ngo ishaka ko ingingo zayo arizo zumvwa cyane kuruta iza Alliance Fleuve Congo. Niko bihagaze rero, ariko nanone bikagaragaza ko yaba Alliance Fleuve Congo yaba Kinshasa bari gushirwaho igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko amakuru ari kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko Rwanda na Congo basinyana amasezerano ari definitive tariki 13 z'uku kwezi kwa mbere, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabona ko kugira ibyo gikorwa bibe ayo masezerano ashyirweho umukono ari uko Alliance Fleuve Congo na Kinshasa babanza bagashira umukono ku masezerano bo bakarangizanya ibibazo byabo. Ubwo rero niyo mpamvu Amerika iri kuvuga ati musinya muri iki cyumweru kugira ngo nadiri y'u Rwanda na Congo tariki 13 izasange mwarasinye nabo dusinyane. Ubona ko abanyamerika nyine bari gushira igitutu cyane ku mpande zihanganye kugira zisinye, ariko nyamara bamwe batabishaka cyangwa bamwe bafite akangononwa kuko hari ibyo baba batumvikanyeho. Ibaze rero kujya gusinya amasezerano n'umuntu mudafite ingingo muri kumvikana ariko ukayasinyaho gusa kubera igitutu. Ni nayo mpamvu rero ubona kenshi basinya, ariko byagera kuri tere kubishira mu bikorwa bikananirana, imirwano igakomeza, uduce tugakomeza kugenda dufatwa. Reka noneho tugaruke gato kuri kese ya General Masunzu. Nakubwiye yuko kese ikomeje kugenda ikomera cyane. Masunzu yarafunzwe agashinjwa ubugambanyi, nakubwiye uruhare rw'abarundi, ariko nyamara kese ye irarushaho gukomera kuziye mpamvu. Amakuru ari kuvuga ko Masunzu bamwe mu bantu bagera kuri 2 ngo bakoranaga bya hafi na Masunzu, bavuga ko ari abakolaborateri ba Masunzu, nabo batawe muri yombi, nabo bagashinjwa ubufatanyacyaha na Masunzu bwo kugambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka inkuru nyikubwire uko iteye. Kisangani hafashwe abunganizi 2 ba hafi ya General Pacifique Masunzu, aribo Ngendahabona John. Uyu Ngendahabona John ni umunyamulenge, n'uwitwa Juste we ni umushi. Bafatiwe Ikisangani mbere yo kuryanwa Kinshasa, nabo bajyanywe Kinshasa aho Masunzu afungiwe, baregwa icyaha cyo kugambanira igihugu no gufatanya n'umwanzi, ngicyaha basangiye na General Masunzu, kandi ngo bakoranaga nawe, bityo ngo bafite amabanga menshi ya Masunzu, dore ko bari bafitanye imikoranire ku bigendanye n'ubugambanyi bwa General Masunzu. Niko Kongo ibivuga, niko ubuyobozi bw'igisirikare bwa Kongo bubivuga. Ubu rero bano nabo batawe muri yombi, bahita bajya gufungiranwa Kinshasa. Ntago ibintu rero byorose, murumva ko ibintu bikomeza kugenda bikomera. Reka noneho tugaruke gato muri Sud Kivu, nkwere kuko ibintu bihagaze. Nahose nkubwira ko igisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gihura n'ibibazo muri Sud Kivu. Ejo mwabonye ko abaturage b'abanyamulenge hari iminembwe bigaragambije bamagana abanyamulenge, nako bigaragambije bamagana ingabo z'u Burundi, kubera ko ingabo z'u Burundi zafunze amayira yose, bigatuma aide humanitaire itagera ku banyamulenge. Abanyamulenge ntibashobora no kuva mu bice barimo nka za centre ya Minembwe ngo bajye guhaha basic needs, cyangwa se ibyo bakenera byibanze mu buzima bwa buri munsi. Bajye guhaha nk'agasukari, bajye guhaha amavuta, bajye guhaha umunyu, kubera uburyo abarundi na za FDLR bafunze ari amayira ntibiri gukunda. Aba banyamurenge rero barigaragambije rwose, bakomeje kwigaragambya bamagana ingabo z'u Burundi, basaba communauté internationale gutangira gushira igitutu ku ngabo z'u Burundi zikareka kwibasira abanyamurenge muri ubu buryo. Nyamara mbere yuko nkugezaho uburyo M23 natwe irwanaho bashaka kubigenza bagafungura ayo mayira bakanirukana abarundi na za FDLR muri ibyo bice, reka nkubwire n'indi mpamvu abanyamulenge bakomeza kwigaragambya bamagana ingabo z'u Burundi, nuko iminembwe igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhotera abanyamulenge mu bohe buryo. Reka n'iyi nkuru nyigusomere uko yanditse nkuko tuyikesha abaturage b'iminembwe.
ingabo z'u Burundi ziravugwaho guhutaza abaturage bo mu duce twa Minembwe na Mikenge muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko kuwa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo bakoze imyigaragambyo bamagana ubugome zimaze igihe zibakorera. Abatuye muri turiya duce bavuga ko ingabo z'u Burundi zabujije abaturage kurema isoko rya Bijombo, icyo ni icyambere. Muri Fizi kuva hagati muri Ukwakira. Kuva mu Kwakira ingabo z'u Burundi zabujije abaturage kujya guhanga isoko rya Bijombo. Ingabo z'u Burundi kandi ziri mu gace kazwi nka Mikarati kuwa kabiri bivugwa ko zakumiriye abagabo, abagore n'urubyiruko b'abanyamulenge bageragezaga kujya ku isoko. Umubyeyi w'abana babiri ukorera ubucuruzi bw'imboga ku isoko rya Bijombo witwa Yvonne Nyembo atuye Imikenge yasobanuye ko usibye kuba ziriya ngabo zarabujije abaturage kurema isoko zanabahutaje. Yavuze ko abasirikare b'abarundi bakubise bakanahutaza abaturage ku buryo hari nabo bakangishije urufaya rw'amasasu nyuma yo kutubahiriza amabwiriza yabo. Donc abanyamurenge batubahiriza amabwiriza bahawe n'ingabo z'u Burundi yo kutava muri ibyo bice ngo bajye guhahira handi kandi ari ku butaka bwabo barakubitwa abandi bakaraswa. Ati bishoboka bite ko bishoboka bite ko batwicira muri iki gihugu cyacu ntitukijya ku isoko kandi ariho twakuraga imibereho. Abasirikare b'u Burundi bafunze imihanda kandi uwo ari we wese ugerageje kunyambuka harakubitwa cyane. Hari n'abahohoterwa bikomeye bagomba gusubira mu gihugu cyabo bakareka Kongo yacu ikabaho. Abarundi ngo bagomba gusubira mu gihugu cyabo bakareka Kongo y'abanyamulenge n'abandi banyekongo ikabaho. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abaturage benshi b'abanyamulenge bigaragambya bamagana urugomo, ubwicanyi no kwicishwa inzara bamaze igihe bakorerwa n'ingabo z'u Burundi. Aba basabaga ko izi ngabo ziva iwabo zigasubira mu gihugu cyazo. Agace ka Minembwe ro kiganjemo cyane abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge kamaze igihe kugarijwe n'umutekano muke ndetse n'ibitero bya za drone bikorwa n'ingabo za Kongo zifatanyije zifatanyije n'iz'u Burundi FDLR na Wazalendo, hakavugwamo n'abacancuru bakoresha aya madrone. Ku rundi ruhande rero nakubwiye ko nubwo izi ngabo z'u Burundi zafunze bino bice by'Iminembwe bigatuma abaturage b'abanyamulenge batabasha kubona uko bajya guhaha, amakuru ari kuvuga ko M23 na Twirwaneho bongereye izindi imbaraga nyinshi cyane muri biriya bice bya za Minembwe kugira barebe ko batangiza ibitero byo kwirukana abarundi na za FDLR, Wazalendo na FARDC mwayo mayira bafunze bituma abanyamulenge batabona uko bajya guhaha. Bisobanuye ngo ni ibitero M23 na Twirwaneho bari gutegura byo kwirukana abo barundi nizo FDLR na Wazalendo bakava muri ayo mayira, bakabirukana muri ayo mayira, abanyamulenge bakabona inzira ndetse byaba ngombwa bakanabirukana mu bindi bice harimo n'ahaherereye isoko rya Bijombo n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru yarekana ko M23 na Twirwaneho mu gihe abarundi rwose badashaka kumva ibyo abanyamulenge babasaba, ubu ngubu noneho Twirwaneho na M23 bashobora kuba bagiye gutangira gukoresha imbaraga za gisirikare bakirukana bano barundi mu nkengero za Minembwe, banabirukana mu nzira zose bafunze, dore ko batuma na aide humanitaire itagera ku baturage b'Iminembwe. Niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Gusa ku rundi ruhande abarundi nabo bamaze igihe bakorera inama i Burundi bari kumwe na bamwe mu barwanyi ba FDLR n'abandi ba Wazalendo n'abahagarariye igisirikare cya Kongo. Bakoze inama mu cyumweru gishize muri bira i Bujumbura yo kwiga uburyo ahubwo usibye gufunga ari amayira banatangiza ibindi bitero simusiga byo gufata centre ya Minembwe. Ni nayo mpamvu mwabonye batangiye kugaba ibitero hafi ya Mikenge, nubwo rwose na mbere yaho bari babigabaga bikanga, ariko muri iyo nama bari kuhategurira ibitero byo ku rwego rwo hejuru, ariko bigahura nuko Twirwaneho na M23 nabo bakajije ibirindiro kandi bongeye imbaraga mu buryo ahubwo bashobora no kuza kubatanga. Amakuru akerekana ko muri biriya bice bya za Fizi yashobora kuba urugamba rukomeye. M23 na Twirwaneho bashaka gufata ibindi bice mu rwego rwo kwirukana abarundi no gufungura amayira kugira abanyamurenge babona amayira, mu gihe abarundi Wazalendo, FDLR na FARDC nabo bari kugerageza ahubwo gushaka uko bakwisubiza n'ibice Twirwaneho na M23 babambuye harimo na centre y'Iminembwe. Ibingibi rero sinzi nibiba biri buze kuza kugenda gute hariya muri Sud Kivu. Bigaragara ko urugamba rushobora kuzakomera mu gihe kiri imbere. Andi makuru masa rero nuko abarwanyi bakayumba Nyamwasa nabo biyongereye ku bandi bari gukorana n'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC na Wazalendo na FDLR muri Sud Kivu, kuko no muri inama yabereye i Burundi harimo abahagarariye Kayumba Nyamwasa bivugwa ko ngo ari ingabo ze.
ibintu rero ntago biri kugenda neza, murumva ko ntago ibintu biba byorose. Ku rundi ruhande rero muri Tanzania amakuru arakomeza kugenda aza ari mashyashya, kuko umubare w'abantu bapfuye muri iriya myigaragambyo baraswa n'igisirikare n'igipolisi urarushaho kugenda wiyongera. Ubu noneho byatahuwe cyangwa se haragaragara amakuru ko hari n'abakinnyi b'umupira w'amaguru barasiwe muri iriya myigaragambyo. Biteye gute rero iyi nkuru yo ihagaze itereka nze nayo nyikugezeho, dore ko muri Tanzania naho hakomeza kuvugwa amakuru menshi kandi twabijeje ko tuzajya nayo tubagezaho. Abakinnyi barindwi b'umupira w'amaguru bo muri Tanzania, barimo abari bahagarariwe n'ikigo Viroscott Management biciwe mu mvururu zakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Standard. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'iki kigo ryemejwe ku mbuga nkoranyambaga, havugwamo amazina y'abitabye Imana ari bo Raja, Anthony Rico, Abdul Karem Ali, Peter Elia, Mshani Musa, Omar Musa na John Hosea, bose ngo barashwe mu gihe cy'imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Dar es Salaam, Mbeya na Mwanza, ubwo abaturage bagaragazaga kutanyurwa n'ibyavuye mu matora. Ubuyobozi rero bwa Viroscott Management bwamaganye iki gikorwa cy'ubugome, bunamagana CCM, buvuga ko ari igihombo gikomeye ku mupira w'amaguru wa Tanzania n'ibihugu byo mu karere. Mu itangazo ryabo hagaragara amagambo agira ati nta muntu ukwiye kwamburwa ubuzima bwe cyangwa inzozi ze mu buryo nk'ubu. Aba bana bari bafite ejo hazaza heza mu mupira w'amaguru, kandi urupfu rwabo ni igikomere ku gihugu cyose. Kugeza ubu ubuyobozi bwa polisi ya Tanzania ntiburagira icyo butangaza ku byerekeye urupfu rw'aba bakinnyi, naho Minisiteri y'Urubyiruko n'Imikino ntirasohora itangazo ryihariye. Murabona ko rero nyuma yaho rwose amatora arangiye muri Tanzania, ubu ngubu amakuru ari kwerekana ko hapfuye abantu benshi, ahubwo hari kubarwa abarenga 500. Nabonye noneho hari ibitangazamakuru bivuga ko bashobora kuba bagera ku 3,000. Muri abo rero harimo n'aba bakinnyi b'umupira w'amaguru. Murumva ko muri Tanzania ibintu amakuru naho arakomeza kugenda aza ari masasa. Amakuru yo arakomeza kugenda aza ari masasa. Reka turanyurize ku iyi nkuru ya Patrick Muyaya. Patrick Muyaya aheruka gutangaza ko ibiganiro bari kumwe na, ubwo tugarutse gato muri Kongo, ibiganiro bari kuganiraho na Alliance Fleuve Congo mu 23 nta kindi bigamije, ngo bigamije gusenya umutwe wa Alliance Fleuve Congo. Yarabitangaje ari kuganira na kimwe mu binyamakuru byo muri Kongo, ariko Patrick Muyaya yabisubiyemo mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya leta RTNC, Radio Télévision Nationale Congolaise. Ni radio ya leta. Patrick Muyaya yabisubiyemo ng'ibiganiro turi kuganiraho na M23 nta kindi bigamije n'ukuyisenya mu isura ifite ubu ngubu, ati tukayisenya nicyo bagamije. Biranashoboka ko kuko ingingo Kinshasa iri kujyana duha muri Katari zaba zifite aho zihuriye no gushaka gusenya Alliance Fleuve Congo, akaba ariyo mpamvu Alliance Fleuve Congo nayo yavuze ati ko baduhatera gusinya turasinya iki. Bigaragara ko Alliance Fleuve Congo nayo kugeza ubu idashaka rwose ibintu ibyo gusinya ibyo itari kwemera. Patrick Muyaya akavuga ati rero turi mu biganiro nibyo, atari ko gahunda dufite niyo gusenya M23. Icyo yakoze rero nukubisubiramo, kuko ejo bundi yari yabiganiye, ariko noneho yabivugiye ku gitangazamakuru cy'igihugu RTNC, ni Radio Télévision Nationale ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya yabivuze mu yahe magambo rero. Ministre w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwita Patrick Muyaya aravuga ko idoha leta ya Kinshasa irimo kuganira ku kurangiza no gusenya Alliance Fleuve Congo mu 23 uko iri ubu. Mu kiganiro yahaye radio na televiziyo y'igihugu RTNC kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo 2025, Patrick Muyaya yagize ati twebwe idoha hariya turimo kuganira uburyo bwo kwica M23 cyangwa se kwica no gusenya Alliance Fleuve Congo mu 23 uko iteye ubu ngubu. Ni ukuvuga ko badashobora gutekereza ko bashobora gukomeza kuba mu bice by'igihugu bigaruriye. Ati nuvuga ngo Alliance Fleuve Congo imenye ko itazakomeza kugenzura biriya bice. Ati niyo mpamvu rero mvuga ko turi mu biganiro by'iduha mu buryo bwo kuyisenya. Kandi ayo makuru
ati rero kuba batazaguma muri biriya bice nicyo turi gukora nyine bivuze kuyisenya. Alliance Fleuve Congo nayo iravuga ko itazigera ibivamo. Patrick Muyaya Katembwe kandi kuwa gatatu ushize yari yatangaje ibi agaruka ku biganiro bya Doha ati haba i Washington cyangwa Doha ntituzahungabana ku bibazo bijyanye n'ubusugire cyangwa se imirimo yibanze ya leta. Muyaya avuga ko ku ikubitiro hatangazwa itangazo ry'amahame M23 yagombaga kurekera kubaho uko imeze ubu, noneho bigatuma leta yohereza uburyo yateganyije bwo guteza imbere igice cy'uburasirazuba bw'igihugu. Yakomoje kandi kwirekurwa ry'imbohe rimaze igihe ritangazwa, ashimangira ko bizakorwa idosiye ku yindi ku bijyanye n'abagize Alliance Fleuve Congo 23 bafungiwe Kinshasa. Avuga ko na guverinoma yohereje urutonde rw'abasirikare bafashwe bugwate na M23 kuva Goma yafatwa bagomba kurekurwa. Bararekurwa gute kandi bamwe barahindutse abarwanyi ba M23? M23 ikavuga ko bagiye muri uyu mutwe ku bushake, yo ikavuga ko yarekuye abagera ku 300 bari muri MONUSCO ibashikiriza Kinshasa, ariko Patrick Muyaya we ati nabo muzabaduha. Ati kandi M23 igomba kumenya ko itazaguma kugenzura biriya bice. Reka amakuru tuyasoreze hano ngeri Claude ni Nkuru Mpamo TV kuri uyu wa kane tariki ya 6. Turakomeza kuyabashakira rwose amakuru y'imirwano, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi zifite aho zihuriye n'iki kibazo cyo muri Kongo, tutibagiwe n'andi makuru mashya turuka muri Tanzania nayo nituyabona turaza guhita tuyabagezaho. Mugire umunsi mwiza.